Saya Tengku Dian Anggraini, binti Tuanku Ali Zulkarnain bin Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah, atas nama ahli waris kaum Alaiddin Kesultanan Aceh Darussalam dan masyarakat Aceh, mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan yang telah memberikan penghargaan tertinggi kepada Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah, yaitu kakek kami, sebuah istana dan singgasana terakhir. Beliau kalau hanya satu kali doa